Ассалому алейкум тамошобинони азиз, ман Юсупова Истора, элитни директори компания Фабелик, ҳамаи шумо занҳои хонашинро ба кор даъват мекунам. Дар командаи ман зиёда аз 2000 нафар занҳои тоҷик меҳнат мекунанд, кор мекунанд ва соҳиби маоши нағз ҳам ҳастанд. Шумо ҳам яке аз онҳо будан мехоҳед? Зиндагии худро беҳтару хубтар кардан мехоҳед? Марҳамат, дар номерои ман нависед. Ман тӯли 1 сол аст ки дар ин компания кор мекунам. беҳтарин компания рӯи ҷаҳон аст. Ман чандта диплом получат кардагиам ай тарафи компания, чандта чекора ба даст овардагиам. Айни ҳол дар Россия хонаи худро сохтестам. Хонаи заминӣ, хонае ки ман чанд солҳо орзуша доштам ва дар Тоҷикистонам ба қарибӣ нияти хона гирифтан дорам. Ҳамаи расходҳои ман айпили компания Фабелик ҳаст. Ман на танҳо бонус мегирам ай компания, балки ҳар як 21 рӯз ойлики стабилна мегирам. ойлики выше стабилна мегирам. Тамошобинони азиз, беҳтарин шансро аз даст надиҳед. Марҳамат, ба худ боварӣ дошта бошед. Дар номерои ман нависед. ҳама нозукиҳои кора сода карда ман худам шумода мефаҳмонам. дар командаи худам ба кор мегирамтон. Ассалому алейкум тамошобинони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. дар инҷа мо аэропорти Душанбе рафтестем. имрӯз билет дорем. тарафи Хуҷанд мепарем, худо хоҳад, дар Душанбе Хуҷанд, баъд Пагаша бо тарафи Тюмен. як рӯз пеши бобошта меистам. кӯдако бобош мебинашон, баъд иншоалло ки на тарафи Хуҷанд Пагаша бошта билет дорем. инҷа ҳози қимсангир даем. такси даштем. 2 соат 2.5 соат гудета раҳ ҳастай то Душанбера. оз як духтараки дигара мегиран айра, як студенткара, баъд иншоалло ки мерем. سلطان غم چشم و چراغم مادر، تنها گل گلزار باغم مادر، بعد از خدا تنها امیدم مادر، من با دعایت رو سفیدم مادر، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخشو چراغ منزلم، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخشو چراغ منزلم. اینا دخترها اومدیم رегистрация گذاشتیم، خدا رو شکر успеть کردیم. اینجا شدیم ابوچه کدی عبدالو پامیرم خیره شده ابوچه ها همینا خوجان میکنن. ساعت 3:30 کارچ پالیوک کلاسکی هم گرفتم قدی. Выпадет. Вода выше, короче, слушай, когда все выйдут, потом забудем. Я буду здесь, пока не буду выходить. Чем позже выйдем, тем лучше. Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами капитан корабля экипажа авиакомпании Сумунейр. Приветствую вас на борту самолета Boeing 737-900, выполняющий рейс 41 по маршруту Душанбе Худжанд. Расчетное время полета 35-100 метров. Повышенная температура воздуха на данный момент 13 градусов тепла. Более детальную информацию получает наш бортпроводников перед взлетом. Спасибо за внимание и приятного полета. Вот так обед. Ага. Если обед выдадут, да? 30 минут полет. Какой обед? Дома будешь обедать. Здравствуйте. Она мофромаде Хуҷанда. Ой. Ҷабинаш хел хушрӯ.
نازیه خطی باباش رفت در آماده رستیم 35 minut ده اینجا پاک کنیم چقدر خوش رو دخترای امروز پگاشه اومدیم ساخت سلامت رستیم خونه رفته جا بجا شدیم از رفته نلاگ ما میسپارم خدا خواهد کارین ما فبیلیک ما تخت میکنم بعد میرم السلام علیکم همه نان داره همه نان تاجیکستان همه جا نان نه کلچه ها چنده؟ 3 سامانی 3 سامانی چند تا؟ چند تا میگیرم؟ نه چرا قیبی های دخترها وقتی من به حد کم بدم یه روز وقت داشتم سراسمه هر کجا ویدیو تون کردم اینجا در اومده فطیر گرفتم مایده چایده گرفتم این بچه من رو بینید چه خوش رو خورفته بزرگ خرید رفتیم ماشین خوش برد سلوچش این سمکوی ما تیار سمکا را اول خسرم گفتن وای کنین جمع کنین ما رفته 20 کشم کنین 20 کیلو ممکن ده بگشت 10 کیلو روشنوی نوزیت هم 20 کیلو بگشت 10 کیلو روشنوی یه سمکای دیگه ده ولی لیمون و مغز دانگی و هم خیلی چیزا گرفتم اینه یک سمکای دیگه مون دخترها اینجا من خرماجیدا کنی اومدم 10 کیلو روچنای ممکنه 5 کیلو نازیه 5 کیلو ما هم خیلی سختکاش از جدا میکنم 10 کیلو میگیرم دستم ده خشروکاک میبرم این مگزینو دامقا مگزینو من ایتکاوچ یادم میبیارن خرمای خشروی بدیلت نمیوی خرمای می وای تاجیکستان باشه ده شکلات باشه و بمزه باشه از این خشروش جدا میکنم میبرم خدا خواهد 10 کیلو هم خمانده هم اونجا ده زنی هیورم هسته بود چی مینده اینجا با ما بازار رفتستم سحری برامدیم ای بانک پول بسیار گرفته نتونستم یا چند چیز دیگه مونده خرید نکرده باز میرم پیستا میگیرم و انا زیلین میگیرم کمتر زیلین تاجیکستان سیرم با مزهش دیگره انا چی گرفتنیم چکه گرفتنیم اینه خونه مونده چکه بود نگرفتم فطیر گرفتم و چکه گرفتن ده کار برای خورتو خلاصه گم میرم هم چیزی که در کاره میگیرم تیز تیزه گشته میرم تا برکو را کردم تا سوسو کخنی را شده دیگ پیگو را سفید کردم که خیلی وقت گذشت خونه ما قریبه که بازاره امی ماست میگذاری این طرف بازاره وگزل بازار همش نزدیکه توی خونه صدف امی توی خونه صدف تمام توی شتگیم توی ما همجا گذشتگه اینم خیلی همه جا تازه و زده خشرو تیر ماه هوا سلقینی خشرو سویتو را نمیکشن خوجانده قوم سنگرده سویتا میکشتن امی ذره تلفنم تا بیتا میبرد بعد یا به تلفنم مردگی به تو بگه ها ذرهش بود میشید بعد امی یک 2-3 روز پیش اومدنم رفته وای گرفتم برای تلفن ذرت میموندگی اکومولاتور گرفتم پر میکنیشه 2-3 بار تلفن تا کرچی ذرت میمونده هم خیلی نقص گرفتم خیلی افسوس که رفته استم که در کار نمیشه با انشالله آینده ده بیام کارش میفرمم خدا خواهد اینمین توی خونه این صدفته اینجا ده این طرفش ده سالانه سالانی فتا و میخواه چیزهای این طرف خونه این طرفش و جای توی گذرانی جای توی معرکه میخواه چیزو گذراندن این خوجانده اکثریت اویلو در طرف خونه میگذرونن معرکه هاشونه تویاشونه
اینم خیلی دوستانی عزیز از من تست میرم خرید میکنم بعد خانه میرم که بگاه شدیسته دخترو بگاه دیر اومدم ای بازار پاپوتی ششلیک گرفتم ای بازار ششلیک گرمکا گرفتم آوردم خوردم خشته یک جای عبدالله به حد اینجق شده گفتم باز میرم اینجق میکنه خود کردن اسپید نمیکنم هم خیلی مایده چایده گرفتم اومدم کمپوتای تاجیکستان به حد با مزه کمپوتای محکم کردگیشون از یک جمع گیر میکنیم خدا خواهد تیوری برفتن که میبینیم این دخترها اینجا ساعت 12 شب نازیه یک پارتی خورفته خیست رفته استیم ایرپورتی که فرامدیم دوشنبه اومدیم با همینجا شده انشاءالله که تیومین راست که تیومین میپریم عبدالله هم خورفته خیست سرخو کده خیستن اینا گودکو هم قگیری پی سخت شدیم باور کن تاجیکستان دکی همین راه نفس محکم قرتقو محکم تماما گاب زده نمیشه و گاب میزنی یک عجایب بود ده آوازت میبرویه اینه عبدالله چه کم بینزوش پشوندم که سرانو اون طرف خنکای وقتی فرامدن تیومین خنکای یخ میکنه کودک اسم کوی مورد می من فقط بگو که یک تامین چمدان میگیرم تمام لیکی یک گلا میشه آنی رگیستراسی صد نشتست ما دارم اومدیم اینجا ما در آمده شدیم سمایلوت ده یک پرابلم شده شکرانه خدا که با آسانی حلش کردیم داوینس نگرفتگی بودم ما ایوس داوینس نپرسیدن ما فقط خد شوهر می اومدم این دفعه خدم تو خواه اومدم ایس رفتن داوینس در کور بده که قانونی تاجیکستان هم خیلی بده که به داوینس نمیمونده یا کودکورا برده نمیتونسته ده به داوینسی پدر یا مادر اگر که مادر برا به داوینسی پدر نمیموندین انا خلاص گپ همه را گذراندن مجدد کردیم آخران بعد فرادمون کردن هم خیلی خیقه نصیحت کردن که ایس پس داوینس گیرین خیلی کودکی مایده داره این دفعه وایتون میکنیم مال اجازتون میتیم روینه دفعه دیگهش داوینس گیرین حتما خیلی گفتم مال دیگه تکرار نمیشه و حرکت میکنم داوینس کتی بیوم ایس پس گفته وای کردم گپ زدم منم خیلی شکرانه خدا که گذاشتیم همه را رجیستراسی را در اومدیم جا بجا شدیم ششتیم انم خیلی تا بلیت گرفتیم ما نکی سه تا جا خولی بود امین برگیمون نمیچ کنم بود به ملال لباس را موندیم ورخنی одеждамон موندیم به ملال رفتیم دک شد دک خش رو دوشنبه خود جاندم اومدیم هم خیلی کریسل بار بودگیمون خولی بود خشوک شد دک اومدیم انا بیرون دختر رو بینین خیلی همه جا خش رو Внимание на карманы впереди стоящих кресел и пространство между сиденьями. Багаж вы сможете получить в здании вокзала. Необходимую информацию вы сможете получить из информационных табло аэропорта и представителей авиакомпании. Уважаемые пассажиры, приобрести билеты на рейс авиакомпании МАЛ вы можете на официальном сайте mal.aero. Наш рейс окончен, экипаж прощается с вами, желает всего доброго. тамошобинони азиз шукронаи аллоҳ ки соғ саломат омадаем расидем багажамона гирифтем ҳамаш нағз гузашт чумен беҳад ханак 27 градус ханакиш мо рафтагимонда ҳаво гарм буд барф зада эса об мешида ҳаво нағз буд озир ҳама ҷо марос шамоли ханакӣ хай иншалло ки ба хайра зимистонаи даро мегузара худо хоҳад бо видеоро айхона давом мекунем тамошобинони азиз дар ҷи обеда қуртов кардестам чаккои тоҷикистон кати фатиро вардам зелин ҳамаш ай тоҷикистона хала фуро вардам агародмон 1 кило чака тоҷикистонда 17 сомон дидин чӣ хел чакаи ғавси хушрои хел зарди чанд намудаш будам хел вибират кардам ҳама ба мазаша гирифтам
ولی اوچاجان میگم وقتی اومدنشون یک خلطه چکشون برداشته بیارم. اوچا ما دکومنتاشو بدوت کردیم. ولی 3 ماه 4 ماه در رزولتاتش میشه گفتن. برای همین زیق شدن. گفتم یک برای مرم رفتنی بدم برای کنفرانسم. یا برای اوچا ما قطیم گرفتم. گفتم یک رفته خونه و درش میبینه خاطرش جمع میشه کمتر میسته. یک ماه 20 روز میسته بعد میبیوه. خدا خواهد بعدی سال نه با اوچا ما بلیچه میگیره میبیوه. این همه خیلی قرطای ما در اینجا تیار شد دخترها. روغن نداز گفتن شوهرم بی روغن. این خیلی با مزه تیار شد. کدام خورده است باشه اشتیای تمام شده. تماشا بیننده عزیز مدام همچنین. اینم قاعده دیگه چکمان دالی خدا خواهد با یکم چیزی آبدار میکنم. بعد یا بعد دخترها مغازین رفتم. مغازین منید که پایانی خونه فرامدم. چیزی که در خونه نبود خرید کرده آمدم. مغازین که قریبه کم کم هر روز خرید میکنیم که ویران نشوه. برای من تو پیاز کمتر بود پیاز آوردم. یک من تو کنم گفتم خوفکه نداره این خونه که یکم نام پز یکم چی پخت پس کنی ولی خوفکه خمونه انشالله که ای خونه زمینی من رفته میارم. انجا تماشا بینانی عزیز بگه شد ما اپتیکا رفتستم. آمده برابر سرازه رفته سیوم گذاشتم ما. مزم نشید رفته سیوم گذاشتم دختر نزنشت کد لیچینی. از رفته در دوروی نزنشت کدگیشون میگیرم میبیام انشالله ای پای لیچینی میشم. اپتیکا خیلی دوره ای پیشی دومیکی اوزی زندگی میکنیم. دجا دخترها بگه تا اوقاتی آبدار کردم. اوقاتی سویوق میگن. ماش گرونج نومش. ماش برنج گویم رنگ مستوای مشدار. بیاد با مزه های حتما تیار کنین کدام تیار نکردگی باشه. من چکای تاجیکستان زلینا بسیار آوردگی بدم گفتم ویران نشوه. خیلی اوقاتای آبدار ده استفاده برای تیز تمام میشه. سلام علیکم دوستان عزیز روزی همتون بخیر شادی باشد. اینجا ما قطعی عبدالله جان برو آمدیم. ما وایدون برو آمدیم ای پدیست. ای پدیست برو آمدیم پسری برو رفتیستم. روزا کالتاش دیگه هیچ کاره اسپید نمیکنی. شو در روزا کالتا. وای ما دورتره. وای دوم پیشینمون ده همسایگی پنگ بوده چی بود. آنایی چند تا دوم دو تا دوم ایست اومده. وای خنک. خیلی راه هستیده تا هم پنگ بوده چی را. تلفن کشته نایده دیده رفته بیام. بعد برو زکستدگی ماش مدام نشان میدیم. چند قدر خونه نبودم. خیلی کم بودی پیداش دیده خونه. چیزا زکست میکنم. با رفت میکنم بعد با چند قدر چیز دیگه دایت میزنه. با این کم بودی میبره با وای کم بودی میبره. بسیاری کنسولتاتو میگن که وای ما همی یک بار زکست میکنیم. 2 ماه 3 ماه دیگه چیز زکست کردن ما نمیدونیم. نمیدونم مرا ما 3 تا فرزند دارم در خونه. راست خودم نمیدونم کلون چی خاله کی. ای کاتالوگ باید کاتالوگ میگم تیز کاتالوگ تمام شد. باز زکست کنم که چیزای خونه تمام شدگی ایده. دیدم نمیشه وای مغازه رفته از اون پس درجه خرم میگم. ما خودم کار میکنم مغازه خودم هسته. چه میرم ای مغازه یک کسی دیگه میخرم. وقتی که مغازه خودم ایستاده. زپاسش که زکات میکنم ای تو بون نمیرسه. تمام میشه این حالی زبون پستامون تمام شدگی. انا شامپونی خودم تمام شدگی. چند تا چیز تمام شدگی. رفته تیز برو بگیرم بیام. این اومده رسیده برو. اینا میرم یک وقت ازش رفت. آیا پشت کم نپوشیدم. گاز داده اومده رسیده میختارو. دخترها باروما گرفته اومدم خانه. از هم مشه برواردش مده نشان میتیم چیز کس کردم. هم مکسر از پاکوفکا میکنیم از انشالله اینا کودکو جمع شدیم. اینا پراشکوم تمام شدگی بود زکس کردم 2 تا اپاکوفکا. بیاد اینا پراشکوش نازن گرمانسکی دخترها زور توزه میکنه.
камам бошан упаковкаштан яки 3 килора бай мекуна замин дид мекуна гуфтагиай на самом деле ростай мерне лошка дора амкати меандози якта лошкача стиральни машинада зур тоза мекуна либосора ана ин кремора барои даст барои рӯ зимистонаштагиай бисёр дастро мекафа гирифтум бисёртар ана ин шампуни детскиай инам ба фикрам новинкаай ма тоҷикистон рафтум оқа предложение хушро кор намекард дар омада новинкора оқа дида наметонистам ҳаминҷа омада чизеро ки ёфтум дар корзина дохил карда заказ кардам инаи кремора воспитательница бачам заказ кардагиай ай садик шуморо ҳамина метонен ки каталогора бурда тиен заказ гирен ай маълимои бачаҳотон ай ваёшон воспитательницаошон садик да мактабда ё ки электронни каталога лишкоҳошон да партоен ҳамихе када заказ сабират кунен консультатои азиз ана идута гел для душай нечхел хушрӯай рангаш маълумае ки бӯи фасон мекуна ана идута шампуни мужское заказ кардам баъд нехали жидки мила заказ кардам бисёртар инора ҳаме пеши дастшӯяки мачида шавҳарам ҳар дафъа заказ мекунам бурда мемонанд сабаб мешава шуморо метонед заказ кунен хайри майда кам бошад яки савобаш калон духтаро помер возможност тонен хайр кунен ана и шампунои корейский ман фақат сармами шампунои корейский кати мешум анами сафедо балзама шампунша заказ кардам густои нағзай шампунаш ҳамин буд закази имрӯзаи мо духтаро кадоми чизе заказ кардан хоҳад дар номерои ман нависен доставка дорем мо ҳама шаҳри россия рой мекунем не толка шаҳри россия тоҷикистонам доставка дорем духтаро инаи духтаро лесенсияи успеха фаберлик ай консультат сар кардаги ина ай 3%, 6%, 9% то 23%ра баъди 23% шидантон шумо директор мешем бонус получат мекунен ай компания то директора просто зарплата мегирен падаркав зарплата мегирен баъди директори ина бинин бонусҳоро аз начокош кати директор старший директор серебряный директор золотой директор рубиневый директор бриллиантовый директор элитный директор ҳозир ма элитный директор минаем 500 000 иншалло ки закрит кунам званима мегирам бо переди як гала звания ҳастай духтароина национальный директор старший национальный международный дальше ям рафтагия то генеральный партнёра то 55 миллиона баъд дар видеои пештара чанд нафар навистагӣ буданд ки инҷа 4 чекай шумо чӣ хел мегӯен дар россия хона гирифтам бо дар тоҷикистон хона мегирам ман не толка бонус получат мекунам духтаро баъд ман унҷа 4 чек мо получат кардагим бо чанд та дига бонус гирифтагим ки иншалло дар оянда конференсияоша бо остальни чекамо получат мекунам ана мегирам кроме бонус ман зарплатаи калон мегирам ҳар ясе ҳафта ҳар 21 рӯз духтаро ман зарплата мегирам ай компания зарплатаам ранги гӯем амин бонусҳоро мебинем чӣ хел калон ку зарплатаи ман алҳамдулилла махе калон зарплата мегирам аммо зарплатаам ман ҷамъ кунам бемалол пули хона пули чизе мехостагим ман ҷамъ мекунам барои ҳамин то ҳамон соҳа дар шумо худтон надароен кор накунен намефаҳмед ин чиза ман мумкин мегӯям шумо да афсона метова ин чиз ё ки нереал наметова агар ки хоҳиш дошта бошен худтон даромада дар ҳамин кор худтон як санҷен ҳамин кора худтон бикунен вақте ки худ меган шунидан кай буванд монанди дидан вақте ки шумо мефаҳмед мумкин ин чиза боваритон набиёяд ки чӣ хел як зани тоҷик як модари тоҷик дар хона шишта 3 фарзанд каде 1 сол нашида оли мега пули дита хонаро кор кардам ин чиза шумо метавонед ки дар командаи ма кор да даромада доказательствош кати бинен ман шумо да дурӯғ мегӯям ҳамқа командаи калон дорам ва ё тамошо мекунанд ба намеган ки ин стора гапи дурӯғ задестай ин пулоро кор накардай ҳамаи ҳамно мебинанд ҳамон чизое ки ман кор кардестам ҳамон чизое ки ман гирифтаистам ва ман видео када команда группамда мепартом ана оликои гирифтаги ман скрин када мепартом бонусҳои гирифтаги ман скрин када мепартом сурат гирифтаги ман ин бонусҳоро гирифтам ҳама ин чиза командаи ман медона ва боварӣ дора ин чиза шуморо агар кор кардан хоҳен марҳамат номерои ман ҳастай дар ҳар як видеом номером ҳастай нависен дар номеро шуморо кора сода када мефаҳмонам ма дар командаи худам регистратсиятон мекунам якҷоя кор мекунем ҳамаша ба чашми худтон шумо мебинем баъд ки ҳамин чиз ҳақиқат дора ё не мо инам 25 солагӣ компания рафтем тоҷикистон
اینا دیدین اینجا 25 سال نایستگی فابریکا 25 سال شد که در روی جهان کار و فعالیت میکنه. ما رفتیم در تاجیکستان دا جشن گرفتن 25 سالگیش. ما چکومو پلوچت کردیم. هر یک دیرکتور چکوی انا وایوشا پلوی که گرفته بودم چکو وزن چکوشا پلوچت کرد. انا خیلی تماشا بینانی عزیز در همیشه قطعی همش ما خیر خوش میکنم. رحمت که ویدیوهای ما رو تماشا میکنین، دستگیری میکنین. تا ویدیوهای آینده خداوند نگهبانتان باشه، سربلند باشین، فکر بسیار نکنین، به خود باوری داشته باشین و در نامه من نویسین. انشالله که پشیمان نمیشوین. همه کار صبر طاقت طلب میکنه و باوری کلانه. همه خودتان باور داشته باشین انشالله که همش میشوه. این پدرکای شگی دخترها همه هم پدرکارش ما میتونین پلوچت کرده.